baik tu Dendi bega tahu, radio Fiji बहुत radio Fiji रोज सुनता हूँ. रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन. Ni sambul benaka. Se koe ngona Vakaleleka ni nonde tukutu koe na mbungi ndindai. E wakanditi kita le lima na kisi vo ni mate ngona COVID-19 e na nonda vanua. Kautata kene levu kina walu. Na kalima ni kisi vo ngo e ratua abondo kede mai e na wanga buka mai India e ni mate ni singa ni vulongo. Tukuna buni wala tunde wakatawa ni ministri ni mbula, Dr. James Fong, ni oir nanduna rau ono sambul ka ruana nonda sotia era lesu mai senai, era sabato ulei vida, kapagandi tagi ni rangalala kede mai ena mate ongo. Sibe ni pano undolu na leu ni vanua, era sala ko durumo tina tiko pakatiki se quarantine me teki bumai ena bulo machi. Na tangane bagi 5 sambul ka tolu mai singa toka, ka kile kasa mitaki ni alambata na watina, ka pamabota na alupena pakita medambe, ena ntuana isele, esa teuritel tiko abesu na ngaunongo. Rai o Anand Prakash ena mata belewa mai nandi ena kabende indai kambeita kina ndona dhala ni lamba ruana dhala ni kena sianga ni muria na baka tambu o kati baka domestic violence restraining order kina ndona dhala ni kena boroki na lawa ni bele mauti satu kita kina kisiongo kina mata belewa lebu mai lo toka kamena ngai rongo di tale ni kavitu ni okosita. Tukuna na nonde iliulu ni mate ni tu, vorrenge mba ni marama, ni kilande ibaki, ni siang ni raurawa na nonra lestale na ngoni buli, ki kore ni buli, ni oti tumai e bida na bula e na buku ni bakatangi-tangi. Tukuna mba ni marama, nindina ni bebe sau na lawa, e mbiwe na lawa ni kore ni buli, e ndondonu veir na ngoni buli, mer na pakamuri lawa tikuna. Abosa tiko mba ni marama, veir na ngoni buli mai mata patudo e tei lebu, ka tukuna ni pakatulewa baka matau ni mate ni tu, e buna na kena ndola tale kina na veikur ni buli. Laki ndolaba na nonde iliulu ni mate ni tu, na vale tamba tolu mai KVS, ka pakatadhani na tangilamba e na rono ndolu tini ka ono, ka tigo na kena isau e na $8.3 milioni. Kina gito, e ndona dhaurabo ka sema mai kina nonda vanua, e sa tubuka rau menangito, e ne mateni ngauna e na sotsota ni AFL. Mai dhabe kiri na Vakaleleka ni nonda itukutuku, na kena ikuri, e rano na sema na steseni na Radio Fiji 1, kina mbula FM. Ni Vakating vinaka. Hi, I'm Vakaleleka and I'm from Lotoka and I love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM.